Tunalipa taxi, tunalipa yote, tunafaidika 1000 francs, tunakonsome au moins 200 francs, mais tunavumilia tu, lakini batusaidie, uchafu inatusumbua. Biko na opere ba mama mimba hapa mwa hivi soko wa makala, banazala, banatosha na mchanga mutumbu, mutusaidie vraiment. Kituku kilikuwa hapa, tunasikia historia kituku ni kituku. Tumezaliwa na sisi tunakianza churuza mkituku, tuko tu kituku. Si kikuko kinatushangaza, kinatuzunikisha. Bamuchanga banakuya banatufukuza msoko, tunashangala. Kialala nake kinakuwa katikati, ni sawa vile unaweza kuwa banakupatia salo. Kisha salo banakwambia ile salo nje ikuwe bako na mwanga mayani. Kwenye sisi tulikuwa na yoga kialala kinakuwaka, si baturumia baturudishe kialala kwa kilikuwa kinakuwaka. Ingine malalamiko mimi nalia kwa bakubwa banchi, si tu mimi natumia burgomestre, natumia maire de la ville, natumia president de la république. Jusi jue français kusoma kajua Bwangaishi. Mimi na shangala Bwangaishi wenyewe niko nabo leo. Mchanga. Mimi nakosa kama president akiongoza mchanga pale aongoze watu. Si asema nataka tuzongeza tuende wapi? Mchanga sisi tunalia muitafutie fasi. Mchanga hawezi kuwa katikati ya chakula. Sie tuende wapi? Mimi najua kituku niliponesha pepo ya Bumbaraga, pepo ya wizi. Kama wanataka mama kituku tena tukwe ba mwizi vraiment. Watu make batusaidie sisi batutoshe mchanga na ile kialala kiasi kwa msalo ya watu vraiment. Sisi tunakosa nafasi ya kujishia. Tunakosa kama tunakosa kama bamea balikia kaongoza kama ni mchanga. Sisi tukuchagulaka, tulichagulaka tujua tutetee. Make ombi mimi nalomba Mungu wa Israeli na bakubwa ba nchi sisi batutetee juu ya soko ya kituku. Ini kilio kenye niko nakyo, make ni kilio kenye niko rona saa vile mienda zika na wanjala. Juu wanatutesa sana, siri tu mchanga na kialala vinatutesa. Ufike kukialala kwa tuko na ujishia, tushaka konjwa ni infection, operation zenye hazina maana. Na wao peke wakie bachungulie kwanza ile kialala. Uko na foki ujisha tu, mivunyu nje kona kupanda, kuna kosa kama tuko na president, tunakosa kama tuko na watetezi wa kututetea. Tulibachagula juu ya nini? Sijui watutetee. Tunalipa taxi. Tunalipa taxi. Taxi tunalipa kama kawaida. Hili kwa fasi tulikuwa tunachuruzia hapo, wakatufukuza hapo, balisha kutupa huko. Tunaanza ikala kukialala mivunyu na tupanda hapo, na mataxi mingi tunalipa. Kama tulipe ni singo kumatako tu. Kumbe shia tuyo kama tuko mbia wapi, kama tuingie mwizi, kama tuingie Bumbaraga, watoto wanateseka. Wanayalala na tutesa sana. Yalala na tutesa na mchanga na iko na pia manake si hatuna nafasi kwa kupumulia. Tunaomba msaada mtutosheki yalala. Tunateseka sana juu ya yalala. Mpepeko afika inarushia inatutesa manake na bakutuzia tena tuko aisha juu ya mchanga. Kwanza mimi naikaraka moyalara, ulishaona ginza mimi naikaraka moyalara. Inanisumbua sana. Inafaa msaada kutokana kwenu. Tunalipaka taxi, droit yote za soko tunazilipa. Maana tuseme ni probleme ya soko mzima. Makuta tu kwa lipa, basi sisi tulipaka taxi. Tunazilipaka. Saki 4 safa nombre wote tano. Makuta pata Kwa ile makuta tunaongoa kubwa msoko, obende kukomini. Elipake tujue. Ile makuta kwa ya kuanga vya kwenda kukomini. Tunateseka. Mungu anakutana kusema fasi kwenye watu wengi wanaweza ujishia mmoja kwa 200 personnes. Na hii marché public. Vraiment corona ya kwanza shie ndio kituku. Mstafutia corona mbali. Na ndio maana tulishasema. Ili mataki wanatutilia kasa tutakuwa na nani kwa habina kazi, la litosha. Habina kazi. Yalala ya corona ya kwanza ni yalala wanatuishia. Harufu ndio harufu. Unasikia shida ya kugonjwa infection. Bana mkia kituku ndio anagonjwa infection. Shida ya kugonjwa kama tuberculosis. Huyo harufu tu inatusumbua. Wapi? Huko mkituku tunateseka sana. Tunateseka make tunateseka sana. Tuko nakuya tafutia watoto, metuko njo napata na magonjwa humu. Mchanga inaojishua fasi moya na bunga. Mchanga inaojishua fasi moya na machakula na mafuri. Manake tunateseka humu. Na kwetu tunaojishia makala tena sema natamwanga tena nako mchanga. Hatujue tutaenda wapi. Shie batuambilie watu ya mchanga, watuhurumie. Ministre wa sante tunateseka. Tunateseka make tunateseka sana. Corona, banasema juu ya corona tuvale makashne.
tunaishi mubuchafu mwa hii kituku. Kialala kinaishi fasi mwana batu. Mivunyu inatoka mubialala iko na tupanda ako. Maake tunateseka sana, tunateseka. Asa shie mutupigania ako shie mutusogeze mchanga kabisa. Hatupendi mchanga iko nojishua fasi mwana machakula. Tunateseka sana. Wakubwa watoto walikuwaka habalipe masomo, wakaikala kunyumba, lakini wanasema watoto walipe juu tuonesie wazazi katutalipa lakini wanaleta mchanga inatwala soko yote. Sasa makuta za masomo zitatoka wapi?